selamat datang di Bodor Media. Kita acara sekarang, acara Ome TV akan mencari cewek dari luar negeri ya. Mudah-mudahan ada. Bentar ya. Waduh, ini ada dah. Wah, ini. Nyambung deh. Hai. Where are you from? Eropa. Eropa. And you? I'm from Asia. Anjir. Kayak gitu. Oh. Ya. Tepatnya I'm in the desa Bojongsoang. Where are you from? Desa naon, Neng? What? Bulgaria. Ya. Dayana. Oh, name you Dayana? Yes. Di Dayana kan what is now-nya bahasa Inggris nanti kira. Kan kamu selanya Dayananya. Okay. What is you have a girl boyfriend? Oh no. I'm not a boyfriend. You are single? Yes. Di RW sabaraha Dayana? I'm 17. RW 17, RT No. RT4, RT3? Oh no. Oh yes. Dayana di ditu keur naon anu usum naon Dayana? I don't know. Don't know artinya nyai. Diana kan kamu bisa bahasa Sunda. Aduh, pareum tapi nyambung deh. Hai Dayana. Hi. Maaf tadi ada ini mungkin cuaca sinyalnya kayaknya. No problem. Di negara aku kan dekat banyak balong gitu ya. Negara aku kan dekat pedesaan, the village. Sawah. Kita ngerti dengan sawah Dayana. Gimana curiga lain Turki mah. Dayana berapa umur kamu? How your age? I am in 17. 17 asa geus ieu teh. And you? 24. Oh. 24 kita ngati bae ah. You and Joe. I'm walk gawe gitu, nanya gawe gitu Dayana. Nanya naon? Yes, and Joe. Job kerjaan. Yes. Ya, saya ini kerjaannya ngelas Dayana. You know ngelas di Kazakhstan ada ngelas nggak? Apa? Aduh, gimana Dayana tuh aneh tuh. Dayana, you have Instagram? Yes. What name your Instagram? Ngaran Instagram mah naon Dayana? Media. Oh, Bodor Media Instagram. Yes. Nanti saya follow ya. Yes. Insya Allah saya mau ke sana lah mengunjungi kamu Dayana. Okay. I'm Antos. Tahukah kamu Dayana, kamu itu cewek yang paling cantik. Wow. Iya. I'm serious? I'm serious. I'm jealousy. You walking. I'm not smoking. I'm yes smoking. You like smoking? Oh yes. Oh gitu ya. Smoking is not good. Yes makan. Mau bener gitu Dayana ai ngarokok teh gitu. Emang benar. Ngarokok mah moal naon ngaranna teh membahayakan Dayana. Yes, good. Dayana, lamun kira-kira saya datang ke negara kamu akan
menerima you akan menerima saya nggak? Sometimes being a good person is not comfortable. Comfortable. Diulangi Dayana, saya mau Inggrisnya Inggrisnya not good. Sometimes being a good person is not comfortable. Oh yes, I'm not is pleasure. Oke Dayana, jikalau kamu masih single, Okay. bolehkah aku menjadi behavior someone in your heart? Sometimes we love being same care about event. Oh yes, conditioner and herbal pleasure. Getting her with and sometimes. Ya biasanya saya mah tidak ngerti, diakhiri dulu ini OMTP-nya, nanti dilanjutin lagi ya Diana ya. I see you again, karena sinyal di sini di Indonesia di Bojong Soangnya agak ricuh. Nanti dilanjut lagi Diana malam ya, oke? Oke Diana, dadah. Dah. Oke, see you. Bye-bye. Pemirsa, itulah Diana yang lagi viral sekarang. Tapi Diana ini agak aneh sedikit. Pemirsa, saya juga bingung. Kok ada kata-kata ngerti gitu bahasa Sunda. Oke, kita lanjut lagi nanti di Ome TV ya, di channel Bodor Media. Nanti ada lagi saya pembicaraan sama Diana. Oke, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe di sini ya.